Bekuyinkinga but phakathi khanya ngani kulabantu abalutshwana abancedisa abantu ngingafaka imishina ingaba miningi. I think iyaba right, iyaba ngcono ngoba kulabantu abangu-2 kuphela abaseva abantu yiko kuphezisiwe. Uthethe isikhathi esinganani wena nxa ukhangela? Athe sokungo-1 nje namfike lapha ngama-11 uthethe about 2-3 hours. Ngitsho uphakathi ungena wakuphakathi? Phakathi kuthatha isikhathi ezinjenge about 30 minutes phakathi sengenile phakathi. Yeah, about 30 minutes. Kodwa uyajabula ukuthi urejistile? Ya ngiyajabula. Kahle ngichengisile ukuze ngiyi-certificate ngakhona ngokuregister. Ya sengiregister. Uthini kwabanye ngedaba zokurejista? Mina ngikhuthaza abantu ukuthi beze ngobuningi